Yun. Lalakad. Papasok. Walang masakyan. Lakad na lang. Lakad ang mga uragon. Uy. Ha? Yan o. Oh, pare! Vlogging, pare, vlogging. We are going to work. Exercise. Exercise, pare. Magpa-trending daw kasi walang masakyan. Pasok pa rin. Kahit lockdown. Lockdown, curfew pala. Oh. Bibilis sila maglakad. Oh. Kaboy bay. Yawa. Pastilan. May mga sasakyan naman kaso mga private. Yan. Yung company namin mayroon daw bus kaso punuan. Siksikan. Walang social distancing kaya lakad na lang para may social distancing. Kailangan pala mag-mask. Taklog tayo kasi baka may airborne virus. Oh. Wala nyo. Lakad sa inyo, takbo sa akin. Ang bibilis maglakad. Ay, hingal. Magkahingal. Ay. Pagod na. Sakit na pantog ko ah. I've been all around the globe trying to protect your soul.